Zdravo, dobrodošli na review Samsung Galaxy Tab P1000. Ovo je jedan od starijih tableta, budući da je izašao 2010. godine, kad i originalni iPad namenjen da bude njegova glavna konkurencija. Prije nego što pogledamo kakav korisnički interfejs ima, prvo ćemo ga pogledati sa strane da vidimo što se nalazi na njemu. Sa prednje strane je kapacitivni ekran od 7 inča meren dijagonalno, a pri dnu prednje strane postoje 4 kapacitivna dugmeta, a to su menu, home, nazad i pretraga. Na vrhu prednje strane nalazi se kamerica od 1,3 megapiksela. Sa desne strane se nalazi dugme za uključivanje i isključivanje uređaja, 2 dugmeta za regulisanje zvuka, mesto za memorijsku karticu, odnosno microSD karticu i mesto za SIM karticu, jer ovaj tablet podržava i 3G sposobnost, kao što podržava opcije za zvanje i za poruke. Sa leve strane se nalazi mikrofon, sa gornje 3,5 mm ulaz za slušalice, sa donje strane se nalaze 2 stereo zvučnika i pin konektor koji služi za prebacivanje multimedijalnih sadržaja kao što su filmovi, muzika, knjige, slike itd. Sa zadnje strane možemo vidjeti kameru od 3,15 megapiksela i blic koji služi za osvetljavanje. Kao što sam spomenuo, ekran je kapacitivni, rezolucije 600x1024 piksela, 16 miliona boja i srazmjerno sa veličinom. Gustina piksela je oko 170 po inču, što govori koliko se detalji vide sa rastojanja 30 cm. Na primjer, iPhone 4, 4S i iPod Touch imaju najveću gustinu piksela i ona iznosi oko 330, a ljudsko oko razaznaje oko 300 piksela po inču. Podržava multi-touch tehnologiju. Početni displej ima oko 5 strana, ali možemo dodati još, maksimum do 9. Odaziv i tranzicija s jednog ekrana na naredni je solidna, ali se retko može primetiti i seckanje. Android sistem koji se nalazi u ovom uređaju je 2.2 Froyo i Samsung je ugradio njihov interfejs preko 2.2 Froyo Androida koji se naziva TouchWiz 3.0, a ovaj sistem Android se može dograditi na 2.3 Gingerbread. Ima jedan jezgarni procesor od 1 GHz, Cortex A8, flash memoriju od 16 GB, litijumsko-ionsku bateriju od 4000 mAh, što je sasvim solidna baterija za ovaj uređaj, kameru od 3,2 megapiksela sa blicem i težinu oko 380 grama. Zato što radi na Android sistemu, postoji i market odakle se nabavljaju aplikacije, igrice, widgeti i tako dalje. Kamera na ovom uređaju je solidna, pravi lepe slike, ali ne hvata baš dosta detalja jer je to kamera od 3,2 megapiksela. Bolje slike pravi napolju, kao što vidite, dok unutra i pri slabijem svetlu slike izgledaju malo nekako plavičasto. Video ništa nije posebno, ali može poslužiti za amaterske snimke koji se pokazuju rodbini i prijateljima. Pored 3G sposobnosti, uređaj posjeduje i Wi-Fi tehnologiju. Trenutno je sada na mojoj kućnoj Wi-Fi mreži. Sada ću vam pokazati kako izgleda pretraživanje interneta na ovom tabletu preko Android brauzera. Otići ćemo na sajt Večernjih novosti. Novosti. Večernje novosti. Sačekat ćemo da se stranica do kraja učita. Kao što vidite, stranica se veoma brzo učitala i izgleda kao na desktopu. Znači, scrollovanje je veoma tečno, vidite i sami. Isto tako i zoomiranje. Nekad se desi da zastane prilikom ili zoomiranja ili scrollovanja, ali to je retkost, vidite da ide skoro pa savršeno. Možemo vrlo lako ući od neki od ovih članaka. Evo, na primjer, u ovaj i vidite, skoro je, sačekat ćemo da učita stranu. Evo, znači učito je stranu. Stranice sa dosta flash sadržaja se teže učitavaju i može otežati pretraživanje interneta ili učitavanje strana, tako da ja kada pretražujem internet preko Android brauzera isključujem flash i mnogo brže učitava i ulazi u bilo koju stranu. Ali iskreno ovaj brauzer manje koristim. Opera Mini je moj glavni brauzer
jer preko njega stranice se mnogo brže učitavaju. Ući ću u dve strane čisto da vam dočaram kako to izgleda. Znači brže učitavaju i da li ima dosta flash sadržaja ili nema. Evo, ovo je sajt Blica. Znači ući ćemo u jedno od ovih člankova. Idemo sad u 24 sata. Kao što vidite, vrlo brzo učitava. Zoomiranje je veoma tečno. Samo malo, evo ga. Zoomiranje je veoma tečno. Scrollovanje ide bez problema. Tako da sad shvatate zašto je Opera Mini moj glavni pretraživač. Dosta aplikacija radi na ovom tabletu, a još nisam naišao ni na jednu koja ne radi. Ali zbog njene nestandardne rezolucije, odnosno kao što sam rekao 600x1024, ne rade apsolutno sve. Standardna rezolucija Android uređaja je 720x1280 piksela. Sad ću vam pokazati nekoliko igrica koje dosta ljudi igraju da biste vidjeli u stvari kako rade. Prvo od njih je Angry Birds, odnosno ljute ptice. Čisto da vam dočaram u stvari koliko je ovaj tablet brz što se tiče igrica. I zahtevnih malo aplikacija. Kao što vidite, bez problema. Znači, igrica rade savršeno. Ova. Idemo na drugu. Druga igrica koju ću vam pokazati je Fruit Ninja. Ova igrica je veoma zarazna. Iskreno da vam kažem, i nekad igram i do iskreno pola sata bez prestanka. Znam da ne valja, ali tako je kakva je. Kao što vidite, radi bez ikakvog zastajkivanja i bez ikakvog seckanja. Tako da, a veoma je zabavna i zarazna. Treća igrica koju ću vam pokazati jeste Raging Thunder i ona koristi akcelerometar za njen dobar rad. Tako da vam i to, da vidite kako u stvari izgleda i igranje preko akcelerometra. Da, nisam dobar u ovoj igrici uopšte, zato je ovako malo lošije. Jao! Dobro, uglavnom vidjeli ste kako radi, znači radi bez ikakvog zastekivanja i seckanja i za to je zaslužan procesor od 1 GHz. Filmovi kao i YouTube snimci rade bez problema na ovom tabletu. Posjeduje sposobnost puštanja DivX filmova, što je veliko olakšanje jer se ne mora konvertovati film da bi se pustio u neki drugi video kodek, već se samo prekopira sa desktopa na tablet i pusti na tom istom tabletu. Znači, sad pustit ću vam film da vidite kako u stvari to izgleda. Sad ću da nađem neki od ovih. Na primjer ovaj. Da premotamo malo. Ovaj tablet pušta filmove rezolucije. Sad ćemo da vidimo ovaj nešto zvuk ne radi. Sad ćemo neki drugi da pustimo. Evo, kao što vidite, radi sasvim solidno i ovaj tablet prima sve žive rezolucije, znači od Blu-ray RIP, DVD RIP, od 720p rezolucije 1080, znači HD je tablet. Sad ću da pustim snimak sa YouTube-a neki, evo na primjer ovaj. Kao što vidite, bez problema radi. Evo prebacimo. Bez problema rade i YouTube snimci na ovom tabletu. Ovaj uređaj posjeduje navigaciju i Google Maps koji bez problema rade i vrlo su precizne pri utvrđivanju trenutne lokacije. Znači sad ćemo da demonstriramo. Evo, kao što vidite, pokazuje trenutnu lokaciju bez problema, znači vrlo brzo i odmah nađe. Meni se mnogo sviđaju kontakti, ali i mailovi kako su urađeni. Sad ćemo da uđemo u kontakte da vidimo u stvari kako je to odrađeno.
Kada se prebaci u ovaj landscape mod, sviđa mi se zato što su podeljen je ceo ekran na dva dela. Sa leve strane se nalaze lista kontakta, a sa desne njihovi detalji. Isto su tako i mailovi odrađeni. Znači sa leve strane se nalaze mailovi, a sa desne strane je detaljan pregled tih mailova. Ukoliko hoćemo da vidimo ceo mail, prebacimo u portrait mod, evo kao što vidite, i vidimo ceo mail. Dakle, te dve aplikacije mi se mnogo sviđaju i htio sam da mi to pokažem. Samsung je ubacio i svoju aplikaciju, odnosno Samsung Apps, preko kojih se mogu skidati aplikacije koje su direktno oni napravili. Kao što vidite, to je ta aplikacija, ali isto tako je ubacio i neke određene hubove koje mogu koristiti dosta ljudi u svijetu, ali ne i u Srbiji. To su Socials Hub, Readers Hub i Music Hub. Mi ovdje možemo da koristimo Socials Hub jer to je mjesto gdje se objedinjuju svi nalazi koji se trenutno imamo na internetu. To su Facebook, na primjer, Twitter, YouTube, običan mail i tako dalje. Ovaj uređaj je stvoren isto i za čitanje knjiga koje se mogu čitati sa ove aplikacije e-book. Ova aplikacija prima knjige EPUB formata i to su ove dve koje sam ja ubacio. Sad ćemo da otvorimo jednu da vidite kako to izgleda. Znači vrlo lako, ovaj tablet zbog toga što nije težak može se vrlo lako koristiti i za čitanje knjiga. Samo da učita. Evo kao što vidite, isto ko na ovo običnoj knjizi, znači isto tako se menjaju strane bez problema. Vidite da to ide bez zastajkivanja i mnogo lepo izgleda dok se čita knjiga. Ima i standardnu aplikaciju za muziku koja vrlo lepo izgleda. Uz jake zvučnike koje ovaj tablet je isto idealan i za slušanje muzike. Baterija koja se nalazi ovde omogućava vam dosta rada na tabletu, znači slušanje muzike i gledanje filmova, izlaženja na internet, igranje igrice. Znači meni je bukvalno izdržala ceo dan svega toga. Sad ću da vam pokažem kako u stvari izgleda ova aplikacija. Znači ovo su pesme se nalaze ovde, playliste koje ja trenutno nemam, albumi, izvođači i žanrovi. Sad ćemo da uđemo u pop i da pustimo određenu pesmu. Kao što vidite, tako izgleda. To vam je aplikacija za muziku, kao što ste mogli da vidite. Ovaj tablet ima i Adobe Reader i Office Viewer, što znači da se ova dokumenta mogu praviti na ovom uređaju, a isto i editovati po potrebi. Zajedno sa super tastaturom koju ima ovaj uređaj, sad ću vam pokažem, sa super tastaturom predstavlja prijatno iskustvo i zabavno je kucati na ovom tabletu. Na primjer, ovo je test tastature Samsung Galaxy Tab. Znači kao što vidite, bez problema se kuca na ovom tabletu. Sad ću vam reći šta su po mom mišljenju prednosti, a šta nedostaci ovom tabletu. Znači prednosti Samsung Galaxy Tab je to što ima ekran solidne veličine, kompaktan je, znači možete ga nositi svuda da vam pri tome ne smeta pri bilo kom radu. Lako se provezuje sa desktopom preko pin konektora i preko USB-a i lako se fajlovi prebacuju, a da kasnije puštaju na Galaxy Tabu. Kompatibilan je sa svim video kodecima, ima lep, znači touchscreen interfejs kao što ste videli. Samsung ugrađuje sve njihove uređaje koje radi na Androidu, posjeduje flash sposobnost, kao i većina Androida, ima mnogo lepu tastaturu za kucanje kao što ste videli. Znači ovaj tablet je izašao da bude glavna konkurencija iPadu i zato jedan je od prvih koji je izašao na tržište i zato ima neke nedostatke koji se tek sad primećuju u poređenju sa novim i bržim tabletima, ali i telefonima. Znači kao pod jedan ima jednojezgarni procesor od 1 GHz, a dobro znamo da sad počne da prave i četvorojezgarne procesore, kao što su na primjer Tegra 3, dok su za sada dvojezgarni procesori standard. Ekran je malo lošijeg kvaliteta, znači ovo je običan TFT LCD ekran koji podržava 16 miliona boja, dok se sada prave tableti sa AMOLED, Super AMOLED plus ekranima, OLED ekranima i tako dalje. Dobro je što je sačinjeno od Gorilla stakla.
Nema update za Honeycomb 3.0, znači to je operativni sistem direktno pravljen za tablete, a neće dobiti ni update za Ice Cream Sandwich 4.0. I u toku od 2 dana nekoliko puta se zamrznuo, pa sam morao da ga isključujem i uključujem, ali sam ga i previše koristio i testirao do granica, tako da ne bi trebalo da se događa prosječnom korisniku. I to je to. Recite šta vas zanima i ako imate neka pitanja u komentarima, odgovorit ću ih na sve. Još jednom zahvaljujem se Telenoru zbog toga što nam je dao ovaj tablet na testiranje i nadam se da će to i dalje raditi, da bih mogao lepo da vam dočaram iskustvo pri korišćenju mobilnih uređaja. I ukoliko imate neku primedbu, slobodno recite i u komentarima. I kliknite na subscribe da biste mogli da vidite kada uploadujem još neki video. I to je to. Doviđenja.